Ngekukholwa ivumelane ngane zegcoma ama-Red Nation madad sabona uphi nokuphi lapho kufuneka lemvosi njengamanje kubingelela yini mathinta cyo into mzomqomela amehla abanye baqomela imali thiwazi ngana wethu ungavuzi kulakho liqala ngicethe nje kulungela upress subscribe button share uphinde comment ukhuluna konke umuntu subscribe ayikhamela khamba so senze sibo wena uqala uthola notification masifaka video ehamba phambili engane zawethu ezegcoka amelisha seyiphuma umkhankaso omusha zavumelana ngento eyodwa zathi mhla kudlala umjolo ngoba vele sebebonile ukuthi umjolo ngabe zebewuhlula ukhuzani uyakhankatha bafethu and uyaphusha uyabakhombisa abalandeli bakho ukuthi ukukhathalela ukuthi awini yabo so zona sezisimangidlala umjolo sezineplan nje ukuthi zona zovele bacima ama-red okhozi zivulela iParis ziqhumisa ucricket ngaphandle manje isikhathi sakho ngiyazi ukuthi uyayibuza ukuthi ubani eshaloko asibambe nayi video Mthandeni igcwamelisha iParis ihlezi number 2 ngabe yanijabulisa lo nto le hayi webafo ziyavota lezi kakhuzana ngezisenze lutho okuyosiza nje ukuthi mangakuthi iParis iyadliwa mangabe sibedlala leyo ngoma yobiwinile swavala ama-radio mase sidlalela iParis sijabulele ngayo sihlukanisile ngayo uNyaka ngoba masingaya ukuthi sizovota siqhudelane nabo angeke sibenze lutho laba bantu bayavota bavota ngathi abaphile emakhanda angeke sibenze lutho uzoyiwilela nje ukhuzani kahle awuhlukanisa uNyaka kodwa kufanele mase kudlala ingoma yakhe siwacima ama-radio mase sidlala iParis mase siyabhiyoza mase sishaya ama-cricket mase siyajabula yilokho kuyosisiza.